West Karbi Anglong Forest Range angkang kaparlo taradobi ahawaralong kedo ting pikip na kamotor kene. Hanjang lang sore so ejang atumpen tokolang so picnic spot kapang terasai kedeng. Hanjang lang so ahiti along humpli akulat mekicu. Lun sampung akuru karetang joysing nung pialang ni kadong comrong me kerapun pame Japan Karbi Film Society lapen Karbi Artist Forum atumpen minur ke kaya asai kedeng. Kadong ada beberapa hanbang nilit hari munusingti. Non beta angkan pen arjupanik tha. West Karbi Anglong Forest Range angkang kaparlo taradobi ahawaralong kedo thengpi ke flak amotor thang nat aron ke choklim alo awe pin pen sai ke klem kanghu ibong adimaklong kahumri damahut humni amotor ingnam raikoma sai khia tumpen kenep ponlong. Dongkamukam Range in Charge Bidut Poronghang lapen Ari Sangho atumpen Pankaj Dekaraja lapen Nabajati Bordolo atum Arjuding Proipen Thengpi ke plak kanghu bertalongsi pai ni pai inquiry dimklong an kahumri damji asai dengponlo bangso kahumri adam asai ke dengponahut Nabajati Bordolo pen ke klem pon bom Thengpi ke plak motor abangke Sorkar mate council pen thang aron alo awe pin pen claiming hubom loputa Range in Charge Bidut Pol pen thanta chinipon এই মাহৰ 20 তাৰিখ আগষ্ট দিনা আমি এটা ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ যে তৰদবি সাইডত এনেকা ইলিগেল সমিল বহা হৈছে বুলি এনেকা আমি এইটো ইনফৰমেশ্যন পোৱা মতে আমি আমাৰ ইয়াত ডংকাৰ ষ্টাফ আৰু লগতে লৈ গৈছোঁ টুমপ্ৰেং সাবডিক ষ্টাফক লৈ কিনে আমি এই জেগালৈকে মানে ইনস্পেকশ্যন কৰিবলৈ গৈছোঁ যেতিয়া আমি তাতে গৈ পাইছোঁ তেতিয়া মানে তাতে তেনেকা বহুত ইলিগেলিটিজ বহুত দেখা পাইছোঁ তাৰপিছত আমি এইটো ডিটেকশ্যনটো আমি পোৱাৰ পাছত আমি আমাৰ আসাম ফৰেষ্টৰ ৰুলছৰ মতে আমি এই বস্তুকেইটাটো labang sa aputhak Assam Forest Regulation Act under section 34 35 40 41 lapen 49 papon ponsi aron pen kangsai pon jepan dongkamukam Range in Charge Bidut Pol ronghang ahin pen thanta chinipon Sangti hidi kijui kelang adim anso se kapa majiapan hanjang lang so ariso ejang atum chelangsi tokolang so picnic spot adim along kapang terasai kedeng pon posi nitum Karbi Daily News aferang kepen betanang pali. pai ni pa inkoira hiniarni hanjang langso arisu ejangatum sangti hidi toko langso picnic spot along kapang terasai kedeng pon labangso kepang terasai kedeng nangkok athek hanjang langso haber kijoi kelang adim ki la toko langso picnic spot henlo lasonsi methang haber kijoi adim methang arat atumsi chepang thirpon nangji kaiki amat sarkar phancholang lokta henu pusi pachini labangso kepang terasai molong ongdung arisu ejangatum lapen hanjang langso haber kitheki dingatum ta chitong dunsi kepang terasai mesen pen pachun pon pusi Karbi Daily News aferang kepen birta ripdunlong Nifaing koira hini ajo porphai ke hanjang langso arniwang kejor ahiti mate daily market khumpli akulat mecho detpu Karbi Daily News aferang kepen betanang pali. pai achiklo atumi nifaing koira hini ajo porphai kep apor malom hanjang langso arniwang kejor ke nama hiti mate daily market along humpri akulat mere hinga mike ruklok lapen gas cylinder kang bob ajoini mecho det humpri akulat mike choba mahut fire station nang redunsi mi pameb donlonglo la sojoini penangan akulat miki chuet nang jipen chokponlo Karbilun sampung akuru kaletang joysing rong pialang li karung chomrong me parabdun pa mejiapan pai ni phai koira hini ani kangsam porphai truck apor rusemson sing inti amir biri difualong menur ke ka asai padopon posi nitum Karbi Daily News aferang kepen birtanang pale labangso pachiki momate milor ke ka asai long Karbi Film Society klembang phu mate lamarjana long cheparjana bangphu Sir Dilip Bey, Sonjoy Terang, Teron Gunda, Bida Singh Teron, Director Producer Jibon Teron atum pen chenglok, penangan Karbi Film Society along klembang pula pen ceparjana bang pu atum ta, minur ke ka asailong cetong dun. Karbi Film Society Secretary Dilip Bey hin pen, kaletang joysing rong pe alamu minur ke ka asailong, kacetong arat atum anaphan, thihek pen thansi, mesen pen patun pon. Halapu Karbi Artist Forum atum ta, minur ke ka asai padopon, Karbi Artist Forum amai pu katharson ikti, pen jalen se penangan Karbi Artist Forum along klembang pu atom anta cetong dun se ani kansa porphai phok apodu semson sing ti amir beri di pu along
Karbi ate soram atom benta Milor ke asai kaci kimu padopon. Lasonsi dihuben along kaprek ade dong muka denarong dongka mukam hamren pencenglok kaprek ade malongta Milor ke asai padopon pusi nidom Karbi Daily News akhiran kepen ditana pale. Peni Karbi Daily News ada ba berta bang kela pon sekang ton bon iglo langik bom tame army bag berta kaci nije fan Karbi Daily News kurong tu.